Ali uklamo ayim luria nakatian tong ok nga ma Mr. Harwo Wilter nakatian sure gidel akabal mentrigit paishe ka mentrigit hangar ale mamalungil songye kanu baki apa mo alwi ulem kora terus kitchen mo sa ngiran kamal musulang ngak gida mo continue chal program gidra akabal mentrigit hangar ale el mongus el bledo finis ngira last week el girela dolonglela obisra president maradar olbil maradar ablu le proposal tel programa mal le trail lol daga uldasu radolonglel olbira lulau ma obisra president marubul belau marmasil belau madir adar ablur belau lo spell tel government tel giva milali maul metal programa wa simple makradi summarize lo asing selm legotal step pa sa kadang magarang mo sabi dalada du le sera nakakausis akl program le wale tel troy ya gimlo matigaringil wasin tel given manita da communication na executive branch mal ministers tirgal murulay kal program na government mara adara bulu gal mangitul wangara gora awana ya priorities la aguk nga sel gumesni ya kolam lo mtigal ngilo sing gora awana ya priorities la al bulu igel gora langalir ma igel program lo rule administration agunum das lo asay abodungil gaadangay en ari dus say gidel differences ngay mang motul gibel mededa sa uldo swira bulul mo medel asay o india ga presidenta mal medengay problem rigid may gagida uldo swel marula mo solution lenganga aulak mul magabelment rigida nga level la adara balum beklar lu democrat leadership kidal adara blu adogyo atogora democracy en gida meliltra presidentri e diregal gida meliltra adal olbira kaluno mengire del gayureng selen purpose tira giril ngana aul matengara gel office giril lo reol moran adara blu giril sur adara blu setong adara blu inclusive til dire en din kami amri ngari amul gora blu lo asay tirgadi mrula aigel el program el moragalment tirgamal toldo da lo sugma abtoga waste ngarngi ospe amlara gabalment malu mangarang mergong vialo ngelo asing mal ngarat mrula gegel to mang akmal gol waise lektir gamlo mredra hearing officer ministerial justice and tora public safety ul dire gamnani isura jail kom la amne galba tol bilu ngani complaint tra bluma ay gal talk show ngarni umesra program raul da swal ma moses ma kausis akla ma Google da suega program al guru ni gora melgo osisiul toy eselbo gumtabe maldito ora al dadu mga kulum da selbo ni agora ungil al dadu ra dongledel bekla el ang ya gumdas we gukkaw mga ti ay gibel do rurni amlamo orinya al dadu gumes elange agureng sa akmlames lamdagi dire kamlarme sa bibira toy akmlagel maral toy agulgor ni amula se maria namoria al dura dongle president olbil maldi mugutum togora kampak ma togora budget supplemental ma atogora tax agel gora difference tip tamal adadu e virregal ela gurrenga sa rubgul bela amla mo mai sabulu
Tamnara malgeo ge na tamler ngaram langu makire lurang salda durtir. Ayer dirga kwes en bik mlarmenga se takmul mong maral toy. Agurrenga se almasil velo matdirregal mlo na mo mai sabelu matamlor ngaram langu guk maral lo mesa korada lo mal maurerira. Arvil ma gobernador ay galbulu si gumingona komrul tamna mo muda dua yidel to ay gevim lagar gidra ay gal margo matial lulela government rasuran whips avim lagay ki matial program ma kausisak ma tial udasual mangana maradra news amla gevi tial toga gumesel ngim lorngi ay gay gidel to gumil mo press conference mo mo gera to gadamla mo adadu avimi single gumesel ngi ay gal hiring dirgaga bol stov luase tilta diagal top drang rin diesel gureng sa gal hiring wal dulase man ngarnya problem gumil dia muesa igal talamal dirgagal dia gumel masih nakaulak filmu ko sa pray giliring e dioreng ak masuba to e mlanog tangalin dia sel biviol gulmes ringil mil tamal ringel buig ra public safety adiul otin galadal maral meto seguida gilsa el talmal mangaor regadana talmal e seguida gilsa ngegolan etira di mil saudani dia gudngelo asay al segabli la kalbusan ngaring ya igal CCTV mangaral mulu ay mangara mal hapin. In fact, hindi mla ko amsado la singam la karamat tamal. I mean, tururega nga bulis tamle roi derngi dimlengin mo siya bay clean nga siya Moses mulga mula si dilulu asay la mo bakal mo siya kung itirya tomla. Etira oil kamle ignore se malu ben dimla kal adar drilu ase temil gararse se dimla kabel to ben dimla gisang kale kolam lo pongyadi dimla gisang dimla gis se gira tara gumesangi kada adu en vivia kada adu mal mora igel to goel gire dal mom ngi bolso bedul gorek ngi mala lu talap se gira gulgor ngi adu ela gurreng asra aguk office ra presidente marador olbil erador olbil a dungul ma tora tax etirga mil litial to silubi ekmula sei emolo maralo tra ngik maset tiang ngilem agim la masange ngilem magara el molmong el abolo ureur emergon eto asen diak namo sadal amen dringi mendirga bolo ureur etira namo soril amen dringi ali tigal al merura la namo soril amen dringi mangaka tilgi mangala sai dela presidente yang masih abilasan na to berem lora el tarragan tela eguk tome sringi bu amen dringi ela ke kadmol ngosura kas klen mumbai matamal tal toy mo dia los pen seguida guk clean siya presidente la ki interview makmlagut maklangal na ulak namrut sa program la say boda adul gausi sa kertal toera ta Isip. Wala ka man nagigil kang overse Kau di mo maka hindi ka masi seguida ak no lger director tax LOA. len a minister am lesal li interview ni lo sauder ni Vingadi of Island vedim asang evya kalme makpasi engage del anak mula singa sabihan mo ni makmasi okay kada mo kumasawa ni magi masawa ni mol agree lo ase oy mo dia ka license ra adlo magit mo dia kal bol hara tax engage del to al suma income tira bilora 15,000 ente magi ko mol mo lege amla ba bierra at chairman rawis elmin sa senate kal mga presidente lo ase nariya aktiv telal amendment sorin muru magiduli lo ay say egimluton masyong wase
A presidenta giblom adadu ang masembiak la amorur tiang. Amorur ngi bere mahal ndir abon me. Mangi mangmura lo sa bebir al ultial tak sa bebir section ngi. Adirga gibon open, dirga gim tak. Girel ngara 1 year to 2 years sehingga mo complete aurere tial tak. Mengtia bulgul amlar bol gangelo ase tiang adim lagi bom ungil. El test ngi malu bagi mlom dangali. Ek mula se kama amla revim tabo. Guktio senge gangi sel gumesani. Maktilur ngi lo se madalo ai se mergon dagalo. Olur tial toilem kadbai mo kam fisar adra blu mo kadik murtil ai se. Amle giram masyor sera Wednesday indi amle cancel ngi mas. Hal ngari meeting bol merege. Kukpo ngi bese gigo. Maktilur lo ai se. Melangin alboda kukidre na tiar gidel sol dorun ni langas mlamo mereka aldadu melange kada magara implementa ikan ngara aldadu legumda sendir ka bol fula aldadu mlamo blakatak le hingra PPUC ontila si ora PPUC material chairman na borda si agiol ngit malaga mo Robert kial plan el giblandali le tia om terbengi PUC sebeal matamal magid rogadi matamal. Seguida amletigin. Ma chairman adara olbira kalulawa vice president tagaray Mario awasay. Gimalolingit mam. Msigang odol alduulen elakad chair sa arbulu tiaral mulwaisay. Luto la dulo siga alduulen mugad makarang igringi tialudo mandiakal salamula adara bulu lo giwatak semarang itu tulabat jalmu. Mengoyal kola gilingel lo asing. Alim tia gilingel ngin din dirka kabol official din dirka kabol top adra PPUC lo top dia babit. Toal kola gilingel lo asing. Agi viagi bom implement ngira April 1, emo implement ngira May 1. Endi olbilak mula siya May 1 na dia kali enough. Sorry la 6-month extension. Masay gida pulgol nito lalo asi. Aldadu aungil. And the implementation ay kaltoy agumdas endir girel soada. El girel soada logi aungil aldadu. Tirka gumes tire tire kalwa dir kalolut kalo asi tilta. Emem gulgoy tidel beklade. Tia kamalmen tergide gida ulumu rigi magidala adara blum gadiral gil tirngile kada soada abeotal ara dengi etidel pe amral gostra dengi en di question la adara olbil marada PPUC ase narasen maral gost len mletop do ur senator singabao ase kamu ay sangakan mula CEO ase kamu ay sangakan lo ase a record all tulo se go produce 5 million gallon ralm sele o stop daro ralm rai sel treatment ni el mer orior egmio a vibila 2 million agel 3 million ng mlorgil eto kana mo ada du emo dia kaigen ngaringi alos ral daunel musel program na siabal mirula legal modia kang mlo angarang len dia ka progress report malu yang temla isur ngilo ase mlo mereka 10% terngin 20% tendir ngani ali kan mga mol mul mala tola suelo ase ese ngaram kadamla kadapera AVB dirga kabol mereka melang gukna malia tratogol gureng sia olbila momrura oversight and tilog nangri el morsel project lo sing mlagasak le dia ka Israel ngi emoknem da 28 million era adra IVB mla oitir kuma se per kamam engya aise matasoril mo oversight la IVB makasihal tiagal mukana do oversight la IVB etak mula se leng le gire mo mereka talurore kadamu pera lo ne la kadamla mo peri mbe unen museng mara tamla mo per ngilen dia ka record do meso matigil malwai ke dia ige gidam de to maulak malgol wasi pod bekladal mong
o lelak no ay say mergong ebod mo ang ala algaw mga kalwasi tial government al ngari atal meleden direct dia dir tel melira lidir bodung ila adu da solve a problem say gira bodong ila Alakpas ka situation. Kailangan, kawasan gina mo focus sa solusyon na ialtungoy. oh I see Na mo, mo focus sa solusyon. dirga din naktum na mereka kasi aldo ang ngil elang Karingin Brian, din dia kalungil di halak mutyal situation ng PPUC. okay So masi Frank aladra PUC amlawas. by the way mlakongel me gesto Hindi. Adi kuger tiang. mil ko Mlamasa wasi okay tira termelela PPUC mayang. Tir ang rabor da design wasi a solution tir amol nga sa aralanan. Ilat tir nga wablan sel ku kaset ye matamla siya solution tir di lang guk tir adra. Asenet atiri na solution. Par adra bulu atiri na solution. That's a solution to a problem. dia hal kam na dulia to im hal ka de a solution abla logotom na ruli dinga tel melgor galwasi a question a senator sol mortir amle poca holes sel solution kautel kalimna moreng sa a question al mortir akmulasi narama o nadirga kaligaw mutuasi narama gi mo mesa bills etirgel gotol klol ral malos pengi adara business ma government en ngaram gom urei sa ureita residential o ay ko mga etirgala adara government tabay molga terti ngala ulmongoy si etirga me sa ka report emlo metemlo agrilo sendia ka kamama molga sa government agi molga sa government ma business emergong da dugo seguida multiple le chairman agara mulasi agote bamrulai gide ma bebi resolution el sebe de longata aral mora adra blu le tigal surta adra shoba e wai se gida masap sida iserti en dialo si mang a solution dal mulgon nga sarada pipisi ma adra borda la con el mutiagi please elam bom easy tiang ditirga ngania a question al legitimate question al mortil gidel Yan ka question ang legitimate yan. Ang ko niya wase. Sabi ano nga solution ra imo ra senator ma solution ra amina vice president to kumortal to ra aya. Lugo mong alang kaya na vice president tamla uling itaw do na supplemental mamrura. Ay gel room mulsada ay altul substation na ya. Ya algo klubo ra senate ko imo kasi di aktila adi kalau ingin solusi, lagi membantu. Ambil kata budget, terkadang makara. Ito mo nahira adara blulu asin diakal mlamu ongit mergonge tira di mlakal ngering guguk mo borsel tolo ase abinela udo dungungil ngakan melgoilo ase tial ikal programa ngania blarali lelang agumesra a presidente mla announce ngi elwase a budget 2024 tiagida budget kol muldur clean mul olbi dirga gisa silba bien ending ti iliwi lo hace como mrula budget termiu adi gora de unil mangara bulgul toya agora gumda so budget 2024 adi mo 23 leng mursel ba bien lo hace komrura budget 2024 tial budget kolamulo endio ur level of funding rumia biwaya 23 nda umien no tumara lorura budget kolwais dice gira va bien لا تلغى الموضوع لا solution السوم كلها magara model kwaseng motena kan sumo tendir kami ongi tragal ministry kwaseng lagi mo implement tagal solution mam albol over se iya ma 2020 yan last budget ngara koger tila male ku pikadar dia aguk toa budget kolmo bomo ng lingwa ngod artiang
Bika dalrilen segi lablu. Ulma tamula sem budget call. Tamalaul da swira adal mrur tial lulor eluasei. Komagara omorura budget. Mandiaga dildula se komrul lil biwa lasti. Agote to leto find out la se ngara nidra bekla. Ngani atra atleta lolgoni lo asei. Kom remula budget regmiu el mo adresa igel el mo mdas wen giren ngara area kaul ngara lem el girem el muru. Enving totire klilo se provide en viabo mengalak raigel allocation argala 23. Meaning Dios isiwa lebola funding girem el muru omgok murusel budget kolan nga minister. At least tayo will sel ministry role de dirga almrul en ara plena maaral maigel justification en un ministry emergonge sel budget kola dimla aldulo asay to alta priority tire segunda sen club dik na segom rumula give sendel me etira molda garni obis mga gungdre danin morga asay normally sel dorura budget call tirgel go plekendol aigera TTY e agi Dios isiwa o ulwai sel blolologoa o Congreso americano asay diaka borobara 10% maluga kom reduce 10 mangani ending diaka lolgabar ka list aigel mospe magang mai en mail mo etira mes emergong review set a priority presidente hace tiagir programa girelmo tiag setengil momrek emergong sender sel el gol el olvira lo tiagida budget ngagara 2024 sel gukisa ya do olvila momes rengi vi kida viaka budget officer olvi vi merigala ngarengi se tomes rengi wase recordo ma a toda politics ma toda economy a domes ala blua ikagida priorities e gola viaga langartiang se igida guktar question mul matero ngolmong el mut sel mora o visa president o embingane ila sen marga tamarga igel lo urul morsel lomda swing final el sibil afordri emergong el mutul sen bagan mora presidente motob del mora igel bekle departamento los a budget el gara el almel fiscalía motela teida ora hoy de also men exide de mru ringi el mo atterisei eseta priority el ga within that number esendal mo se lo bon en arulir ma arungol ese igin ya sendring ma a Congreso o dal intiro o en vicendring ma Congreso lo que así que natura presidente Biden lo hace ahí ga gida la gadrula matal mo hace toda la pacta al sumo girel motoga udra FY24 diwaigel olgo minister en girel so is el budget se gida budget kol lolgo ngania a bebira time etakmulo asay mornya te predict let's mornya arak tengara igel ko club gultoy matakmulo asay gimoga traba etc abet area by 10% se maniak maidal 3-4 times el block turnil lomrul magika traba ese igide nyal muton man momring lom on prioritize atoy momentu da ato agotol aboy da gatel morngia ububirara etira mugata igel gora ola verso togora alu maluben trabola blo dito ngilo sen modia gomral ma e al bebira time tisiro morandam el mergidlo lo bangera budget kollo así viaga oltua es el posición al talbache con via preto lo gius el level la funding el comiu la toda salaria la muda mbru ngilo bek pengela toda budget
dia ngelo di tal toil diregal dilia presidente ngasel babir ni alo nguyirngia tirgala de gureng ngia ase aigel morul program agirel somehow yang mo address ngarngia connection ngil ngase other bela akot Akot talaga pero. akot other bela waisi masih ngaya program doru la waya bol klung yole sel toy malu yang mo promote ni mol dubar seguida man elang ya kora sogal mo o address la toda dagal toda umre lertal bati len mal club glo daswa adbod dodnge guk kumesel steps la toda palesinia dorur len abajet amal club glo ngak legero gul program government by the way mde tuobdala seguido babir longuirni tukmula se malgol na se gerro gul agencies maluben bureau ma división ma gerro gul na alsel lolngi tawdo da national treasury agiril murul agiril budget call mor agiril ministry mor web trigel sel gume sringin mal girel gotal da adres ringi la rolera aldadu a palasira bablur belo sektum palasin dia al palasir omrelela bachet of course ngaringi se given bin agulgorni amulase narai gel togor belo oaya agotar adar belo atara se ya direct al palasir mundas close brother palasir ise matora ngata toil bladre lili gel mlaringa refran lamri toera toera independence I say ma toera climate change ay del pan ela palusil gulgorni ase kada magara da seta priority ay del to emo mde el regor de la government Misel dorula toy, el me guktarab es el presidente, envía al mel momruda y geigil, lurol mla progress el girela y geigil to. Nader worsen, envía dorulo así, cada momru ago mira, ni giva alaba, cada magaran, malube cada morula toda turismo magaran. Eguk me presidente no se envía kada mo may lang gida mamurula toora sales ang gambling kada mo mamurula toora o spea kada mo mamurula at igel mo affecta other toy o toora renewable energy magumda sin girel sis ba esel bornge gigi engia moveo trasladada amrula budget. Albonia budget kole to madengelo así. Nara igel border alliance maluben ceiling nga de also begal mrula program mo ngalak. Ito construct ngil mo. Malungil aniata malungil na dub toy el dirregal mal mungil amini nga agurren sa ngilo logorngilo. A Ministry of Finance el Office de Budget, la Finance, a Mumrura Survey, la Household Income and Expenditures, lo mura March 23, el FY 23, or year 23, e Mumrega February 24. In other words, in 1 year study, el determina income, household income, ma expenditure, seguida lo rubi. Ma igigil statistics as well the most well mulura bachi. Korsel bol mereka igigil palasi, enyaguk mornia kada moseta priority ra igel girel mor alsela bachi. I say, mang sel nungura togora a environment, I mean,
the set-up policy, priorities, etiagi. Agot, naraigel immediate nidra other belau. Ilang domasen, tola dingi, maisay, ma, ingga manara, siya bertir, ngarangkel, gila, ayel gire di rural al time lerada ol viul gire. Maisay, ma priority-nya gire lakal bola budget yang matalso. Elak soal mo ngusel budget la 2024 ngara asil. Ngaringnya udol mora ngara long term program. Abe es el hospital. Es el hospital atogera 10, 15, 20 years from now. Agumba. Len abay do hospital akalengkar. Ela ka morsel la molgorngil togara public safety togara galbus. Kakadiru ngalo asi. Olbila pal abay sorira tungwa klolu dodra Taiwan e finisa tialbe sa klalo e klo malvil tangal bornya space. In this question asi se de abol marena mo 24. Mela al mura 24 en sibel mutul mada tara galbus. Kamatangay mangivel ngania solution mura immediate need. Say gida ugul da swe. Manggirel sel molgorngil gida ba espesito asi. Madalo ay say gunge pas kakadori 5,000 makrula rumra amalgeok ma ngartmao ay gel substation. Edo mo brar bebir al galbusol mol tirgel alay tel galbusol gal bageo tamaka. Malbor ay geygil malbor nya rumra. Say gida gulgorngil togora immediate need. Ela kadamora short term solution. Ikadama amalgora togora tax al dirga bolu tergok. Sela mo togora 2-3 years and 5 years sugo. Gida. Wal ube kada amen dringin morsel mal maungil mang maamarahay. Say gida gulgorngi mal ube togora ser food security mga dirga mo malal maigang emrura ko bang arang klelo logormi. Yom golola babi ma. Ay ma ogrule rangi kal mga. Elan direct magil la policy gire la climate change. Lengaga toda environment. Lengaga omdar lo se gira dakal gire del mursi. Jak tunggal gire del mo. Kada protect trablul adal tablul adal protect ringim kada burungi. Endin ngania batokal ulen dakal priority rigi. Legida dakal dolo mala environment. Aigel gomil doru adal gomir gi. Bail durgil beskida udo med cleaner ta gomir tir. Malu belo beskida udo da igal gombalile malmal ozon rablul ad mamlamornya typhoon ma plada mangana. Medoru la igal blidul morbab malu belo ram lol ngeseurgi. Egidre elang amlamo solve problem rablul adal. Virga kapot develop country, igal develop country, all dormer mergid, egid alter egid al molsad al gogod mogot lang. Kamu se egid akul gorngil wase gire del momesa egid mate kerra adar bela akot uri se. Se agul de sue, egid al policy gire el moria al durnia moria vive itri. Mal degal masao de mora referendum al bulu. Mesel bara referendum inda gadlu tul motat sini. Seguir el agreement lo ise. Lela todo mul gloria referendum na sen viaga morula casino lo sis baudo del mugul. Adar belam ne sen kiolo ise. Ela gukta state tak na se. Al timia casino mul muskamam magi morur. Se violation se to agunda. Ay kay gida do agul goy kay gida gire del ma do ngir viagal kau mga tirgal leadership agil mo mai kay gida ada blu o mes o ase viaga tilaga gida so mama do gira gel molmong e mora sigi sel do borgi e otter klise gida bodoruni leknam tigir gida tara weakness gida adra blu ma adal mredri ela truly alla e giva viaga enforcing len ativ maluben mnitrgi mai sei magadur mulai galla e malamal
dia do tekkera gidel to gidel sei gidel to dia kal gidel waste te medri gidel mes elang example kulus pernya munasi kada gidel protectara igarral speed limit masain mangana mumla to dalla olbilas umrula sain la igarral bodo dengi emla speed limit ringi bol tutuk mabol sibil aresta radal ma idirga kadrula igay idirga kadru register amlai mangania problem ringi idirga kadru isei emalgo igay emrula sit belt idirga almadar adra sit belt tegida amrul ada madar accident leto speedol tergak bakal man marangia girel moringia alla ala insurance agumbas mara ala kal ngania amlima angalge masal melengi india kam muagisel salen dirgal dirgal insurance ma tan dirgal low license lagi da waisi dia aktimras to malu be ko duri bomo araranga maisi normal lagi gitu makasi adrula to edo tirak mur engi amara tel bulur molmo Miguel Molgolo sin moblura la moblura mar adar belamo bot egad moblura mal di walu darabli naga sel ndula sin oh by the way gulmesra program ra agaw si sak guk gal Jackson hindi mula sin naga tapi kana lelang si happiness mem guk podrelnya a program murur gidel mo happy da unel mo gulmes el program amal mo mes emal no interested mo gulmes el mo mase mal maral toy len aguk nga ka gumes nin giredel mo ka madangalil toy len dalang nga na dagal ging at school tiraga diregal dikmag dagal aging at school ngili aelangin kau mangak agakro sa guk living rigid ma agel soadal brul toy oy nga soal ngara soal ubilas titul ngara indin soal brul ngil toy dak matitul sabegal maria ngil sabegal mosia ngil indin india sabegal albak soal ubilas mak tio ubilas dirga katal nangar dia ka ubilas dirga temo malgor ngagarwa cuartema Victoriano no sea tial bilas ang bilas rablu ngola di nga trailer di park rablu albrado din seguida ko kabir sangi endi a media a bebira time maradol olbi leto malgoy dialo ngelo ase gao mga kang mga life riki ekmula se kirgala ada manmla mo obu nga kavya umran albur gao agumda sen mingao arulil mo obu le rulil mo milaro nga ka vya ka udude den vya abu nga wa nga definition na abu mo dia ka mamur okay na oh ito ka saya dia ka definition ka dia ka bukul ang definition tira saya ka bukul oh ngal ada ka sini tengah saya tu kuasen ngabula ada ngabul lemang iya ada dia kalis ang iya ada pala tuba sa tili awal mga isip program na instant happiness iya kada mo mesel pa siya nga niya ngal ada beli na mal dia kasi bidi halek paskatal story mo ng lima ulak malgolo sera giguk ngal ka school sera kora nga 15, 14 lagi ka mas malu yung 12 dia kamlang mula 14 akmule kira doro gina school elementary school elan dia karat terbelaw ling dirga kalbor ngi arat lo musarad vitan nari arat ngi pedrol dan pedrol adar ngalam lunguil lekial dia adar amrigil leng tulungal gani ma Abadril Belix
mlaring ratang diregal belratram rigel lulmusun malmi. Elago ko bugu ra Yusua Dr. Oba amlikia madalai emergo ngani amlo mereka amkamade tengmai garrat mora amiun sen morsel ngani hospital elal semne manteka klen itengmlain morngi emergo ngesues maiga mildula tayar ngi mendiri marra ikal adarat dia tayar ela temlong maigel mei emergo mom arai gele hosel madare el hos en mail mei et masa igale gargal trentun igem sisil gargal et miuda et muga gel hosel mail mom gasiu es gargal en me tungut tel hosel mul militar rim me musegulani mang mo taya tak maseng no banga algon al flat engala igegidara ma kamamo omes yang asal ngarat makmo melingari na yusong sa ligi mo ngulna kasi magi mo ngo nga ador magi ngo euraider ngin mora emdagi magi mo dube ukrain len termulat chen ngi la o ni gan la meses mangulul kada maleote seguida a ye gabul ni ngila mo ngania lebol ngito ulak kwase niora auspemra udo lenga sila kukuro mlengod a life nga kam omlimro nga kam a terga klegara omni tela udo da por alsang en sabega limo okluja chega tausen dalal in mlamad angol nga ngaram to margona ko singil mo to udo nga mle sabega la afford mak marulai sera krita el guktimo fixa ingama yak nilia budget na kan musegi bele ek mulan ada película se la se me mola lo que sel gotul ngarba blogato paska tu ni da ya amjas velo se mo ai se le se gidak ngani aulak malgo lo ase kidul adra blu mo que legal mo se para do le tirgal adan mrula au dodol msa ese el mo betoga o tirakli ma pipi usir subsidai ngilo tirakli adang mai se udasun mai se okay elangin se diregal metob del magnitulo mru akmo mengel mo diregal malal da kalungil tial do subsidai la pipi usi de sel subsidai logi aureit el diagal vortir geladan malal da suila for e gam la mo subsidai la astora surang ma a PPR ma PRR ma atiale na klen Palesia matila hotel ngatila vida len o len ureita ngari seguida ulit mlase tomo mrura program mor tirgel malal da suila for esto seguida ta klen si lungil ulda som aiga igido solución al giredel akmulgo seguido las en giredel zeta priority girel mornia unil budget giring mo giredel maiga ludo del mal de magasai mora igel malos pe tingul me seguida toda o de suego girela implementation a aigal se ludo magasai ludo del bodai lo yo ampak fundación mo klar de hindi ako ra suggestion sa nakal mo ra ilang wat tinakal ko kadra ilang ngari nga pat kol may ngara ko suggestion sa nakal mo tinakal audio wasen mo de ko sa na explain hindi ko ra di len tele del lo ay sa tinakal ngara ko at tele del lo ay sa tinakal audio wasen ang budget ko lang o como el gora tirgal nga ministry es el mavera presidenta se momrula majetra ngamiu el diwai ale bola 23 en digomru legal program el morul a support maluben promotra agota adra
Sei kita ktir masing ngal mo. Mang agume sringing mlamoria dirección. Se vimla alto, el mlamoria budget call. Tangala mo ndi agumeno se tuvinga obiso tire rulli. Pinakikita mire lo mes outcome sa budget call. Nga kamngilo sing moria hiringan ng India. Okay. Lera olbila la ultimo asendia tirige editiri te gila. Yang mga umda sa kita daw girira. Mama igal toy ngaraigel kadway el lutul may akmlalista ye oltergaum kama mesura bomodu egu oltergai gelom da sol adara bluto uspe. Oy agar hospital matogora aralaklala tax law matogora PPUC matogora PNCC I get good service al government omski. Ma tirgel adam mo logor tirk mutabilora Poverty. abrabertil diaga kali. Ali motor gida bilor sendi. Hindi nga rin tigil paltong wet sa bilol niya. Oo, dito kan mo niya question na siyang ngalam to ay si. Kalel bail ngalam asang lenga kaniya. Arang algeda. Ay, okay pa question. Hindi nga. Tigil ko kasi karingi. Ngaringi. Karingi, kakaraw sa mission sa tiri, hindi karingi. Hindi ngaringi. Karingi ang other. Okay, may game mga amo so is. Magan mo amada sa igigib. Eu me sarabajit lo siyang mo ko ratat sa igig. Matora a payroll a retired employees. 6 SS SS ma pension. pension. Magan mo mesel budget lo sa igig mo so is. Ah, Seguida mo next. actually. Hindi aklam na so ay sargaw. Anexel mo guest givel gidela tara. Kamu ay sa other blue. Adra PPUC. Kamu ay sa other blue mula tingin. Oh, seguida vaya por Nexel. Akmal nga adura si ora PPUC en gilengelo así o en sabil may tumaw ay sargido singuk ngara o singira a el almo. Ngaram tumalgoy lo así tiang alam sa portringi en soal mol matumal la PPUC mo dia kaling. Madang maluin. Madi kong larong sisay. El sumo kong kaniya karmil gila la pipiu siya. Hindi lang matamil ko lang karubak. Lubi akong email ang call. Kaya temba Dia ang kaduka dilo na duliti ala sa ngayak ko. Oh, di lang. Tabi ko kasi mo next week. Kaya ayos. Kaya ayos eh. Palsumo ka kaniya. Lalwigin mo kaniya. Sa amin pasado eh. Hindi mo lang karubak. Kaya hindi ang wadi. Ingara. Asquid. Kasi hindi. Temo kaya. Hindi mo tayo malakira. PUC. Alam mo kasi next week. Tirgala nga lahat teo ngarti. Tewarte. Gel accountant tirak tilun kongu manggel administrative officer tira TV. Sal mo tayo sila no mga abertira. Ano yung mga abertira next week? Diyan ka tutulan din meron ko. Diak gel CEO soal sil munit ko sa ikam o mga dulgil kan nge go pimarel tira di la loluta. Ay, diyan ta. Alam mo ay din nga show. Okay. Pakamal ba Saul? Diyan nila ko. Pakamal ba Saul pa? Ya, tirgel mo sa biloren sa tel program manong sauli ngaklo. Ako ram lo bagiklen. Muta me kali ni am gol makosenggang lang mala. Siya singerger mo. Diyan comment. Okay. Pakamal ba Saul? Okay. Siya mo sure mama kung next Friday. Next Friday hindi mo tabla at piusin beget. Kaya ginalubakan na mga tin mo. Tulo abo game na Excel o game niya. Pamisa ka ba Excel? Sabi, mega. Okay.